Dobro jutro, Raja. Evo nas u Ženevi. Sada sam krenuo iz hotela. Idemo. Dogovorio sam se s Mirzom na nekoj benzinskoj pumpi da se nađemo. Znači koliko imam do tamo, 11 minuta, 3,6 km. I onda nastavljamo put prema Francuskoj. Znači sinoć sam došao ovdje, koliko je bilo? Možda 8, pola 9. Ne znam, našao sam se s Mirzom a bilo je 10 prošlo, znači ne sjećam se kad sam tako kasno jeo sam picu 11 sati navečer. Ali sam spavao ko beba, nema problema nikakvih. Drugi dan. Andora avanture. Može početi. Vrijeme je super, evo ko što se da vidjeti, sunčano je, pravo je fino, ali je friško. Znači napolje je, ne znam, 8 stepeni, mi je malo prije telefon pokazivao. Zato sam u startu obukao onu podjaknu. Pa ću negdje usput skinuti, ne znam, ovdje u Ženevi. Danas bi trebalo biti po tim epovima koji su mi jučer lagali da neće biti kiše, 19-20 stepeni. Ali stvarno nebo obećava. Moglo bi biti ko kad smo išli, ja i moj Aro, u Route Skranz Alpes. Tako ako isto počelo, pokisli smo ko miševi, ali je bila posle tura fantazija. 7 dana smo imali super vrijeme. Znači ovo je, ja mislim da je ovo željeznička stanica u Ženevi. A jezero je vamo lijevo negdje dole. Pošto je bio mrak, nisam mogao ništa nešto slikati, snimati, a ne veze. To je željeznička stanica u Ženevi. Sad kad sam prišao vidim da je to. Ajde, pustit ću malo da ide video kroz Ženevu, da i ja i vi možemo poslije pogledati još jednom kako Ženeva izgleda. Ovdje stvarno sinoć dok smo šetali kroz grad, nema svi ove velike banke, sve velike firme, ne znam, Cartier, Rolex, sve ovdje. Svi su se ovdje smjestili. Sad kad ja upalim kameru, crveno stoji 3 godine. Ja se već sunča, nema šta. Super, kako su rijeke čiste. To je super stvar. I cijeli tamo imaš 2 rijeke, prolaze, to je sve. Čini mi se moraš i piti koliko čisto. Pozdrav Raja, evo nas u Ženevi, sastali smo se. Konačno, naša 4. tura počinje odavde. Znači, startamo iz Ženeve, pravac Francuska, pravac San Sebastian. Ali prije toga smo u Francuskoj, Arkason, tako nešto. Ja, tako. On y va, Azor, mahanje, čao. Čekaj Aro, malo ovo mi ne govori ništa da se ne izgubimo dok ne izađe. Ti znaš da ja imam talenta za to. Da fulim. Evo sad ne znam jel se čuje, ali moj Aro, moj paša radi ovdje tamo lijevo negdje. Ova velika zgrada što se pravi, to će biti novi biroj te njegove firme. Tamo iza McDonald'sa, nije McDonald's. Dobrodošli sa moje strane, konačno. Mi smo sad krenuli polako. Malo smo išli u krugu i konačno i završili kod moje momentalne kod mog momentalnog stana gdje živim sa vaše lijeve strane ovdje. Znači, da. I ja, idemo. Ovo je bauštela, znaš šta je kranova ovdje. Evo ženevska vozilca. Koliko sati? 10:15. Vrijeme nam nije loše, prolazno. Još samo se izvući iz Ženeve pa će malo nabalje ići.
Vozit ćemo negdje do 5-6 sati i onda ćemo tražiti smještaj. Pa tako, Jaro? Ajde, ljepote. Jaro moj, ja sam u ovoj našoj publici rekao da će ture biti superiška, da će od svega biti. Jučer sam nekakvih dvoraca vidio. Ups. Kamar? Dvoraca nekih, a ne, burgova. Izgleda interesantno. Čekaj dok dođemo u Francusku, on toga imaju na bacanje. Prvi znaci francuske granice se pojavljuju. Ja mislim da je sad ovdje negdje granica. O, France. Bonjour France. Dobro došli u Francusku. Ja, vive la France, što je rekao Mirza, grand nation, arrogant nation. Ništa, znači, ušli smo u Francusku, sad najveći dio puta ide Francuskom do San Sebastiana. Vidiš, obilježavanje puta, samo tačkica bijela, tamam je bala. Odmah vidiš, mi smo na glavnoj čadi. Dovoljno je, ne mora to biti čitava crta, ba, hajde. Ovako nešto će nas usput pratiti, ja mislim, taka ta priroda. Sad malo prije s Mirzom diskutujem kako su sve specifično po zemljama. Čak i priroda slično izgleda, recimo u svim dijelama Francuske, ali u Njemačkoj je to malo drugčije sređeno, u Švicari drugčije, Italijani drugčije. Evo ovako otprilike Francusko izgleda. Mada ste to vidjeli u turi u Vogezanu. Ne smijemo jurcat, Mirzine gume se moraju još su nove. Ne jurcamo mi, ali svejedno. Ja, samo da se napomene. Što ne vozimo po 200 nas? Kada mi nekad to i vozimo. To care. Idemo nekim pravo sporednim putevima. Ja mislim da će većina ture biti ovako nešto daleko od svijeta, što je u redu. Šta smo rekli za prvi stor? Ok. Pošto si bio duže vrijeme odsutan u mototurama, kakav je osjećaj ponovo? Super. Jahat. Isto pravimo malu pauzu, ovdje neki rally ima, pa sam probao sad ufatim ovog jednog, valjda sam nešto ufatim. Moramo se vratiti, Aran. Znači, zatvoreno je gore, moramo se vratiti. A to je neki pas. Dobro. Našao je nešto drugo. A nisam ja vidio da je neko namahao. Što si ti rekao, evo ovi opet. Šta je sve? Znači, moramo se vratiti. Zatvoren pas gore.
zbog tog nekog rally. Našao je Navi neku novu turu, valjda će ona proći. Ova jedan u Reganancu gubio. Ne izgleda, ali kada on ima onu vodicu za kišu. Kombi. Sad nemamo gdje stati. Stali mi ovdje, slučajno, da slikam ovo. Ima restoran tamo da jedem. Došao Mirza da vidi. Kaže, meni nekakav, ne znam, ja 170 eura. Evo u tanjiru sam nakon neke flakice unutra. Ništa, idemo dalje. Pa ćemo vidjeti šta ima još usput. Idemo dalje. Sad nam je ovdje malo problem, smo da bi njihovi sjesti. Trebalo bi naći kakav restoran. Prije dva, šta ja znam, poslije se kuhinje zatvore. A sad nešto usput nisam vidio nijedne benzinske pumpe. Nema sandvič. Ono sikirik, šta ima, kako bude bit, nije na prvi put. Sad smo prošli neko manje mjesto, ali ovo izgleda područje vina. Znači vinograd za vinogradom i tamo nekakvi, ne znam ti neja dvorci sa degustacijama vina i to. Ali sve je to normala ako ljudi to ovdje proizvode, šta? Francuzi što imaju ove ležeće porcajce, ja? To ski skokovi. Jel idemo? Aha.
Evo nas sada smo, ovo je neka pekara, šta je ovo, ne znam. Mirza, šta je ovo, pekara, jel? To je pekara, tu smo stali da jedemo. I ugrabili smo zadnji moment, iza nas počeo zatvarati. Znači čišćenje i zatvaranje, tako da evo, neki smo hamburger pojeli. Nije loše bilo. Kafa, 3 kolača. I bili smo kritikovani. Ja kaže 3, jeboga ti viš, mi po kilama imamo za 3 osobe. Nas dvojice. I koliko smo pravili, jedno satak, pola sat i pol možda. Satak. Ja sam 14:22, oko sat vremena. I evo sad idemo dalje. Znači sad, ja mislim da sam vidio da idemo prema Saint-Étienne, tako nekako mjesto. Naravno neću ići u to mjesto, ali u tom pravcu idem. Tu je to upao, šta je ovo? Znači, okej. Nije mi se činilo da liči na taj KTM, ali svejedno nešto je u tom stilu. Evo, da vratimo diskusiju, snimamo se. Kaže moj sultan, šta ovi ljudi ovdje rade u ovim naseljima? Ima li ovdje neka karijera da budeš policajac? Ima li ovdje policije uopšte? Sad kad čovjek razmisli, stvarno su manja mjesta, nema ni benzinski pump je sad. Ne znam da li ima policije, ali sigurno ima neko veće mjesto u blizini koje je to kao zaduženo za tu pokrajinu, regiju ili šta ja znam šta. Ali eto, šta ti veliš, Jara? U ovim livadama ima li tu kakih karijera? Znam da... Ne znam, ali znam da restorani zatvaraju u 2. I pekare i sve što se bare. Sutra je nedelja. Vidjet ćemo kako ćemo proći. Viš sad, ovo je neki staro, neko zdanje ovdje, vinarije, garan, šta li je. Ja tebe nikako da uhvatim. Što mi je Jaro neki pakaš vozi 15 na sat sredom ovog puta. Ne možeš ga preći. Ja sam ga prešao, a Jaro će još treba da ga preći. Jaro, jesi ga prešao? Super. Sam ti polako. Ode ja. Sam ti laganin. Col de Mont... U trećoj krivini je malo teško. Ajmo te. Vidimo se, vidimo. Sad smo prešli preko nekog planinskog prevoja, 870 metara. Preko prevoja, ovo nije planine. Tipična balkanska glava. Gledaj
kolika je ploha nazad. To je koliko ima viška kapića. Balkan tikva. Znači, gledaj ovdje ovih ravnica sad. Mnoga plet. Gledaj kako pravi automatske upale. Balu zamotava. Ajde, ja. Aha, ide auto, ide auto. Svi voze sjeno, čovječe. Na kružnom toku prvi izlaz. Jaro vodi. Jaro daje tempo malo. Op, jaka desna. Malo je ugrevo, to vam dobro dođe u okrošu. A ja tu onako volim. Ne držim cesti. I Jarane, kako nam ide? Kako nam rekoh ide? Malo te gubimo ovdje, nema te nigdje. Ali da se vratim opet na temu. Šta ljudi ovdje rade po cijeli Božji dan? Sad su nam se ceste malo poboljšale. Prvi dio Francuske je bio malo uži putev, ovo je sad za voziti. Za informaciju, do San Sebastiana 1201 km. Fercera, ali ga fercera. To, Jarane, sačekaj malo. O, Vijene. The beach. O, merhaba arkadaş. Nije loš. Gore. Ostaci neke tvrđave. Ovo ja mislim ovaj grad Vijen. Sladak gradić. Nije fino izgleda. Hoćeš da gledamo ovdje nešto da načijemo ili da idemo dalje? Pa, ajmo sjest, popiti kafu pa ćemo vidjeti. Ako gdje bude šta usput isto, da ćemo razmotriti. Mada ovdje nema agriturizma. To mora izvan grada biti. Znači, gdje mi idemo? So, čećeš Centreville ili hoćeš desno? A ne mogu kroz auto. Hajde. Vidim ja neće, kad ja u drugoj. Naravno da neće. Znači, ja po običaju se zebe. Trebali smo preko onog mosta ići, sad se vraćamo nazad. A malo glupo pokazuje i glupe su ulice, ako ne znaš točno gdje hoćeš, a ja ne znam, da se garan zajebeš. Na mene je oslonac, ja ću se garan zajebati.
drugačije izgleda. Viš da imaju neke iskopine stare. Znači ovdje su negdje bili Asterix i Obelix, jel? Okej. U Galiji. Oni su Galije. Sad baš idemo po nekim provincijama. Znači, točno se vidi, nema puno ni benzinskih pumpi, ni gradova, ni saobraćaja, ni ništa. Pozitiva je što nema gužve. Gledaj tamo koliko su. Koliko daleko baca pogled. Sad smo se skontali. Ako budemo to znali naći i da na ovoj turi probamo da noćimo sve kod ovih agriturizma ponuda. To su ovi lokalni, sad na primjer ovdje ne bi bilo loše kakav, kako se to kaže, Nenoševi što vino pravi. I kod njega možeš njegova vina probati, domaću, regionalnu hranu i tako te stvari. I to bi bilo fantazija ako bi nam palo čitav put da tako nešto nađemo. Pokušat ću. Ako bude, dobro je. Ako ne bude, pokušam se. A vrijeme još malo pa da počnemo tražiti, znači 5:10. Možemo se razmišljati o tome. Htjeli smo stati, u stvari hoćemo da stanemo negdje na kafu, još samo kakav restoran da naleti i tamo ćemo stati. Kako su ovdje ušli dan, idemo malo sam da bacimo fotkicu, pa ćemo dalje. Okay. Sad smo napravili pauzu na jednom parkingu i bukirali smo neko prenoćište, znači nije bilo ništa s ovom agriturizmom ovdje u okolini, ali ćemo večeras spavati kraljevski. Bukirali smo sobu u nekom dvorcu, a vidjet ćemo kako će biti. Imamo odavde 20 km još, znači za danas još 20 km i dobro. Dozvolite da se obratimo. Oluj 40. Ha? Koži ovaj šljunak zajebano. Dozvolite da se obratimo. Oluj 40. I njegov potomak.
Znači za večeras je ovo smještaj. I evo nas, javljamo se iz dvorca. Znači idemo nešto halsati. Ovdje je restoran pun, kaže. Pa ću morati se ići dole u grad. Da vidimo šta ima, sad ćemo krenuti na kameru da vidite. Tako je. Kako to u dvorcima izgleda. Aha. Eno mašinke dole su parkirane. Parking se među vremenu napunio. Malo ko da je friško jaro. Okay. Malo. Oko ti hodnici tamo, će su sobe. I sad ovdje ovi buržuji jedu, a mi nemamo mjesta. Hoćeš na terasu ili odmah da izađeš? Možemo bi jesti. Napuni se ovi boga. Ha? Napuni se ovi. Nisu nas lagali kad su rekli da nema mjesta, fakat je sve puno. Tep. To je to. Ne znam vam ja izgovoriti kako se zove ovaj dvorac, ali nije ni bitno. To je sada parkić. Ovo je moj princ. Da mi nema njega, bio gladan u ovoj zemlji. Ove neće pričati ništa drugo nego ovo što znaju, a znaju samo svoje. Ovo je park. Naoblačilo se, mi idemo u majicama kratkih rukava. Ali mi smo zajebani, nismo na motoavanturama. Ništa, hajde vidimo se pa vidit ću ako bude šta dole u gradu da snimi, bacit ću vam koji snimak. Aha, evo table kako se zove, još ću to i onda gasim. Znači to je to. U potrazi za hapom, ja i moj smo ne Arođi, evo ga vam, ja i moj Aro, ali boga mi, ništa ovdje ne ima Jara. Ovdje ima put i kuće i auto sa strane, nikakvog restorana. A ništa, valjda ćemo daći nešto. A nemamo vam izgleda specijalno šta ne pokazati ovdje. Kako se Jaro zove ovaj grad? La Grande Croix. La Grande Croix. Nema sa Kroacije ništa. To je, kako se prevodi to? Veliki krst. Tako nekako se zove. Veliki krst, ništa da se jede. Ajde vidimo se poslije. Evo nešto novo na motoavanture, idemo pješke do autoput. Našli smo restoran, ali nas navigira da idemo u auto. Sad ću vidjeti, ćemo naći ovdje neki put, evo vidiš. Aha, evo ima je pješački, znači nije baš sve. A tomu ga dođe to. A restoran, ne vidi se sad ovom kamerom, eno ga tamo. Rogove razvalio haos, neki steakhouse. To je bilo najbliže. Nismo vi krivi, to je najbliži bio. Stigli smo na današnju destinaciju za večer. Grill. Buffalo Grill Steakhouse. Evo ga, Dog Holiday. Apca je stigla. Neću učesnike, samo hapuć stigla. Sad opleti brale. Čovječe, koji kreten moraš biti? Gledaj. Izvaljen znak i on asfaltirao s ove strane. Djeho.